ini masih banyak yang punya Putri Encita untuk Anda. Papanya Dori, mangga dipersilakan. Ulangane wis temen pisan nikahkan kula kedanan senajan langkah umumnya tapi anak bayangane. Papa Dori yang mana? Yang punya William Production. Majikan namanya pengantin. Maju melu maju, ulah mundur melu mundur. Bayangane anak baik, mending baik melu baik. Senajan ake batur pada dolan, angger kesepian. Yang digangan lunga-lunga jalan-jalan, kaya ning iringan. Apa maning yang lagi duduk sampean Papa Dori ya, ya. Ayang-ayangan Papa Dori paling sayang, iku sampean gawe sing kebayang. Papa Dori ayang-ayangan dadi bayang, iku sampean gawe sing kebayang. Papa Dori, Papa Dori sayang, Papa Dori yang punya aku. Buat siapa ini ah? Papa Ian, Papa Ian, oke. Papa Ian, Jos, yang punya Putri Encita. Bareng Papa Dori lagi, Papa Dori, Papa Dori, Papa Ian. Ulane wis demen pisan Papa Dori paling sayang, Papa Ian paling sayang. Papa Ian, senajan lagi batur pada dolan, angger kesepian. Yen digangan lunga-lunga jalan-jalan, kaya ning iringan. Apa maning yang lagi duduk dewekan, kaya ning lamunan. Papa Dori sing bisa gawe seneng urip bahagia, anane sampeyan. siapa ini Pak? Ayang-ayangan Papa Dewi, Papa Dewi paling sayang, iku sampeyan gawe sing kebayang. Ayang-ayangan Papa Dori paling sayang, iku sampeyan gawe sing kebayang. Papa Dori, papanya Dewi juga. Papa Dori lagi, Papa Dori terus. Papa Dori, mamanya Dewi, papanya Dewi, papanya Dewi. Putri Cinta. Yang punya William Production. Papa Ian, sambung lagi dong. Papa Ian. Kula maju melu maju, kula mundur melu mundur. Bayangane anak baik, mending baik melu baik. Papa Dori, senajan lagi batur pada dolan, angger kesepian. Yen digangan lunga-lunga jalan-jalan, kaya ning iringan. Apa maning yang lagi duduk dewekan, Papa Dori sayang. Papa Dori, sing bisa gawe seneng urip bahagia, aman ning lamunan. Papa Dewi, ayang-ayangan Papa Dewi paling sayang, iku sampeyan
dede pengantin. Bapak Ian sayang. Kula maju melu maju, kula mundur melu mundur, bayangane ana bae mandi bae melu bae. Pengantin senajan ke batur pada dola anggur kesepian, yen digalung-galung jalan-jalan kaya ning iringan, apa mati yang lagi duduk dewekan kaya ning lamunan, sing bisa gawe seneng urip bahagia Papa Ian saya. Pengantin ayang-ayang jadi bayang iku sampeyan gawe sing kebayang. Papa Ian ayang-ayang Papa Ian paling sayang iku sampeyan gawe